Mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi biba byakomeje kugenda bigarukaho mu gitondo cy'umunsi w'itariki ya 30 ukwezi kwa 11 na 2025. Ni umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa 11 rero dusoza twinjira mu kwezi kwa 12 2025 ko ukwezi kwa nyuma rero ku mwaka wa 2025. Byinshi rero bivugwa yaba mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Tugiye kugaruka kuri General Retired James Kabarebe turebera hamwe amagambo atandukanye yakomeje kugenda agarukaho mu gihe yarakiri umusirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi ubu ngubu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe ubutwererane. Uwitwa General Retired James Kabarebe agaragaza ko igihe Felix Tshisekedi yatangiye gutegura intambara ku Rwanda, uyu munyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane General Retired James Kabarebe agaragaza ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yashyiraga intambara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri mu bihe bidasanzwe mu gihe Gicurasi 2021 yateguraga intambara mu buryo bukomeye. N'amagambo akomeye yagiye agarukaho na General Retired James Kabarebe. Kabarebe rero yabaye umujyanama wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu by'umutekano, yabaye minisitiri w'ingabo, yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, aba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Zaire, ubu ngubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabaye kenshi imbere ku rugamba ubwo batangizaga urugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1990 ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ni kenshi kandi yagiye agaragaza ko yabanye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu bihe bitandukanye, ndetse yewe ntiyatinye no kuvuga ko n'indake mukuru w'igihugu cy'u Rwanda bagamo ubwo batangizaga urugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ariwe wayicukuye. Yari Somambike rero wa Perezida Paul Kagame, barabanye hafi cyane mu buzima bwose muri rusange, kugeza nubwo amugira umujyanama mu by'umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Presidence, ndetse yongera kandi kumugira ministre cyangwa se umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane rero ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Yitwa rero General Retired James Kabarebe, umugabo ufite umuryango n'abana bagera kuri 3 rero, ndetse harimo n'uherutse gushyingirwa. Akaba rero afite n'umukobwa we muto wiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ndatekereza ko ashobora kuba yaranasoje n'amasomo. Hanyuma rero agiye agaruka ku mbwirwaruhame zitandukanye, yaba ziganjemo ibijyanye n'urugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda ndetse na operation zitandukanye zagiye ziba mu burasirazuba bwa Congo, harimo nka operation Kitona. Avuga ko rero yakozwe n'ingabo yarasanzwe ayoboye bwo bafataga Kinshasa bakaza gushyira iherezo ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko, hanyuma bakaza kuba ubutegetsi witwa Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila yagera ku butegetsi akaza kubihinduka, bikaza gutuma rero mu by'ukuri batandukana, baza guhita rero bakomereza mu gihugu cy'u Rwanda. Laurent Désiré Kabila utaraje gutinda kuri ubwo butegetsi kuko muri 2001 yaje guhita araswa n'abarinzi be, hanyuma biza kuba ngombwa ko rero umuhungu witwa Joseph Kabila Kabange ariwe uza kumusimbura ku butegetsi. Yayoboye imyaka igera kuri 18, ngira ngo murabyibuka ko muri 2019 aribwo yavuye ku butegetsi bwo amatora yabaga rero, agasimburwa na Felix Tshisekedi. Ni ubwa mbere muri Kongo kuva igihugu cyabona ubwigenge cyari kibonye umukuru w'igihugu mu buryo bunyuze mu matora cyangwa se mu mahoro, nta kudeta ibayeho cyangwa se nta bwicanyi bubayeho muri rusange. Ni byinshi rero Kabarebe yagiye agarukwaho cyane, yagiye avuga byinshi cyane muri rusange. Hanyuma mu kiganiro n'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda cyabaye ku munsi wo 25 Gashyantare 2025, General Retired James Kabarebe yasobanuye ko uyu mukuru w'igihugu yashyizeho ibi bihe nyuma yo gutenguha abari bahagarariye umutwe witwaje intwaro wa mama 3 bari baragiye i Kinshasa kugira nawe ku buryo uburasirazuba bwa RDC bwabonekamo amahoro, cyane ko muri 2019 yari yarabasezeranyije ko bazakorana. Ati bigeze muri 2021 Felix Tshisekedi ati ngiye gushaka igisubizo cya Kivu, gushyiraho ibihe bidasanzwe, ibihe by'intambara, akora abayobozi bose b'abasivili muri Kivu, ati guhera kuri ba guverineri bose, abasimbuza abasirikare, abantu bayiberwa ibyo ari byo. Ati nawe yateguraga intambara, ibyo yise kuzana amahoro muri Kivu we yateguraga intambara. General Retired James Kabarebe yavuze ko abarwanyi b'amama 3 bajya kuganira i Kinshasa batari bavuye mu Rwanda, ahubwo ko babaga muri Uganda mu nkambi ya Bihanga, aho rero bari bafite intwaro zabo. Ati abinjiye muri Uganda barabatwaye, ati bo ntibabambura n'intwaro, ati babashyira mu kigo cya gisirikare cyitwa Bihanga sikureye hano, ati ni amasaha nk'abiri
n'igice uvuye hano. Yasobanuye ko ubwo Perezida Felix Tshisekedi yasezeranyaga abarwanyi ba M23 gukorana nabo, Perezida Paul Kagame rero wari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yamusabye ko yasenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Perezida wa RDC arabyanga. Ukwinangira kwa Perezida Felix Tshisekedi kwagize ingaruka ku Rwanda nk'uko General Retired James Kabarebe yakomeje abisobanura, kuko mu Kwakira na 19 umutwe wa Runana ushamikiye kuri FDLR wateye mu karere ka Musanze wica abasivili bagera kuri 14. Igitero cya Runana cyashimangiraga ububi bwa FDLR mu karere, ati kuko ni umutwe umaranye imyaka myinshi cyane umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ukabikora uturutse mu birindiro byawo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka. General Retired James Kabarebe yasobanuye ko abarwanyi ba M23 bahanganye n'ingabo za RDC kuva mu Gushyingo 21 bataturutse mu Rwanda, ahubwo ko babaga ku kibuga cya Sabyinyo ahera umupaka wa RDC ndetse n'igihugu cya Uganda. Yagaragaje ko ubwo abarwanyi ba M23 bari bakomeje gutsinda ingabo za RDC, leta RDC yongeye kandi gukora ikosa ryo gukora n'abacanshuro yubaka bushya umutwe wa FDLR, nyamara izi neza ko ifite ingengabitekerezo ya Jenoside. Ati hari abibaza ngo imbaraga za FDLR ziri hehe? Imbaraga za FDLR ziri mu ngengabitekerezo, uko babangana kose mu gihe bafite ingengabitekerezo ya Jenoside ntabwo wavuga ngo nta mbaraga ifite ingengabitekerezo ya Jenoside nubwo yaba ifitwe n'umuntu umwe cyangwa se babiri. Yatangaje ko umuryango mpuzamahanga ufite icyasha n'amateka y'ibyaha mu karere kuko ntacyo ukora, nyamara impuguke zawo zemeza ko ingabo za RDC, FARDC zikorana na FDLR, zikanagaragaza amazina y'abofisiye bakorana n'uyu mutwe w'iterabwoba. Ati ndagira ngo rero mwumve impamvu umuryango mpuzamahanga udashobora no kuba umwere muri iki kibazo cy'umurasirazuba bwa RDC ufite icyasha ariko ufite n'amateka y'ibyaha. Ati kuko buri mwaka izi mpuguke za UN zihora ziza kureba ngo ibikorwa by'u Rwanda, ibikorwa by'imitwe itwaje intwaro, bagatanga amaraporo agaragaza neza ko FARDC ikorana na FDLR, bagatanga n'amazina y'abantu bakorana nabo. General Retired James Kabarebe icyo gihe yibukije abanyapolitiki ko leta ya RDC yazanye ingabo za Afurika y'Epfo, za Tanzania n'iza Malawi ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Epfo y'Amajyepfo SADC, ati zihabwa ubufasha mu bya tekinike n'ibikoresho kugira ngo rero urwanye M23. Yakomeje agira ati barangije umuryango w'abibumbye ufata isami DRC Tshisekedi yazanye harimo Tanzania, Malawi na Afurika y'Epfo, akanama ka UN gashinzwe umutekano gaha MONUSCO uburenganzira bwo gufasha sami DRC mu buryo bwa tekinike ndetse no kubikoresho. General Retired James Kabarebe yasobanuye ko ingabo za Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi ziri muri sami DRC arizo zifashishijwe n'umuryango w'abibumbye mu kwirukana abarwanyi ba M23 muri 2013 bahungira muri Uganda. Yasobanuye ko ubwo sami DRC rero yajyaga muri RDC ibihugu bitatu bya SADC byari bizi neza ko ibyinjiye mu ihuriro ririmo rero FDLR byemera gukorana nayo. Ati mwibuke ingabo zari zigize FIB muri 2013 yari Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania. Muri 2024 sami yarasigizwe na Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania, ariko icyo umuntu yakwibaza ese ibyo bihugu uko ari bitatu bajya kuza gufasha Felix Tshisekedi bari bazi ko afatanyije na FDLR? Yego bari babizi. Ni ukuvuga ko nabo baje rero baje gufasha FDLR, ni kimwe nuko abarundi rero baje bazi ngo FDLR ifatanyije n'ingabo za leta ya Congo. General Retired James Kabarebe yagaragaje ko sami DRC nayo yahise yinjira mu mugambi wa Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye wo guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko babyigambye muri 2023 no muri Mutarama 2024. U Rwanda rubona ko bishobora kubangamira umutekano warwo biri kwiyongera narwo rukaza ingamba z'ubwirinzi. Yagize ati u Rwanda ntabwo rwigeze rero umunsi n'umwe rutera Congo, ntabwo rwigeze rufata umugambi wo kurasa Congo, rwafashe umugambi wo kwirinda kuvuga ngo aba bantu bafashe umugambi wo gutera u Rwanda bakanawuvuga, ati bakawugaragaza bakanawushyira no mu bikorwa, reka dufate ingamba zo kwirinda. General Retired James Kabarebe yagaragaje ko ubwo umuryango mpuzamahanga wabonaga M23 ikomeje gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC, wahisemo rero kwegeka ikibazo ku Rwanda utekereza no kurufatira bihano. Yagize ati igisubizo cy'umuryango mpuzamahanga kubera M23 gutsinda ikibazo bagihinduye cy'u Rwanda, ukurikira neza ukuntu ikibazo cyaje guhinduka icy'u Rwanda. Ikibazo cya M23 n'ikizegeze kiba icy'u Rwanda, ariko ku ngufu bagihinduye icy'u Rwanda. N'uyu munsi iyo bafata ibihano haba Abanyamerika, umuryango umwe bw'Uburayi bafata bihano nkaho ari ikibazo cy'u Rwanda. Yagaragaje ko ku muryango mpuzamahanga kugira imbaraga kwa M23 byabaye icyaha ku Rwanda. Ku bwabo ntabwo M23 ikwiye kugira imbaraga, nyamara ngo iyo bigeze kuri FDLR ikibazo cyayo kirasimbukwa cyane cyangwa se kikoroshwa. Ati umuryango rero mpuzamahanga ntushaka ko FDLR ivaho, ati kuko aricyo cyonyine baba bafite. FDLR yabaye igikangisho, umuryango mpuzamahanga urayibungabunga
kugira ngo bahore bayishumuriza u Rwanda ruhore rucecetse. Mu byo umuryango mpuzamahanga ushingiraho usabira u Rwanda ibihano harimo intwaro zihambaye abarwanyi ba M23 bafite General Ted James Kabarebe yagaragaje ko uyu mutwe wambura izi ntwaro ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC buruko utsinze. Yatanze urugero ku bikoresho byinshi M23 yafatiye Igoma, Sake no mu nkengero z'imijyi. Ati ibikoresho byinshi cyane byafatiwe hariya, ati mwarabibonye byagombaga kurasa u Rwanda naho byari biri, ataho byarebaga aho byari byashyizwe, ati ni hariya mu birometero 4-5 ku mupaka w'u Rwanda ku kibuga cy'indege. Ibibunda bya rutura byinshi cyane, ati birasa birometero 50, birasa birometero 20, amoko atandukanye, ariko byose byahindutse ubusa. General Ted James Kabarebe yatangaje ko igihe kigeze ngo ikibazo cy'umutwe wa M23 ibaho gishakirwe umuti urambye hashingiwe ku myanzuro y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, East African Community n'Afurika y'Amajyepfo SADC, yashyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Icyo gihe yagaragazaga ko nubwo Afurika yatanze umurongo uburyo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC gikemuka, umuryango mpuzamahanga wo ukomeje gushakira u Rwanda ibihano ibishobora gutuma Felix Tshisekedi yanga kuganira na M23. Yasobanuye ko impamvu umuryango mpuzamahanga ushakira u Rwanda ibihano ari uko Perezida Felix Tshisekedi yawusezeranyije amabuye y'agaciro gusa, ngo nta musaruro bizatanga kuko na mbere hose ibihano bitigeze bikemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC. General Ted James Kabarebe yagaragaje ko kuba ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC kitarakemuka, umuryango mpuzamahanga ufitemo uruhare ku gipimo cya 80% bitewe n'inyungu ushakira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nta gishya rero bazazana, umuryango mpuzamahanga uracyakora rya kosa wakoze nk'ikindi gihe ikibazo cya Kongo kutarangira. Ati kuva cyatangira muri 80% n'umuryango mpuzamahanga ufitemo uruhare rukomeye cyane. Yasobanuye ko mu rwego kugira ngo u Rwanda ruhangane n'abaturage n'abaruteraga iminsi, abanyarwanda bahisemo kwigira kugira ngo bashakire ibisubizo ibibazo byabo kuko ariyo ntwaro bari bafite. Akaba rero ari amagambo ya General Ted James Kabarebe rero yagiye agarukaho mu bihe bitandukanye. Hanyuma ikindi reka mabwire ko uyu munyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane n'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, James Ted Kabarebe, yatangaje ko mu gihe yari umuyobozi w'ingabo zirinda Major General Paul Kagame mu rugamba rwo kubora igihugu, ari wacukuye indake yakoreragamo ibikorwa byo gutegura ndetse no kuyobora urugamba. Iyi ndake iherereye Igikoba mu kagari ka Shonga, murenge wa Tabagwe, aha ingabo za RPA zageze muri Nyakanga mwaka w'1991 kugeza muri Kamena 92. General Ted Kabarebe yabwiye urubyiruko rw'abanyarwanda rwaturutse mu bihugu bitandukanye kuri uwo mwaka hahoraga rero intambara amanywa nijoro, ingabo za leta zishaka rero kubabirukana, ariko umuhate bari bafite rero utuma bazitsinda. Urugamba rwo kuva muri Mutarama kugeza muri Gicurasi 91 rwari rugizwe n'ibitero shuma byagabwaga mu gihugu hose bigamije guca intege umwanzi ndetse no kumuyobya ngo atatanye imbaraga ze. Muri Kamena uwo mwaka Major General Paul Kagame ngo yafashe icyemezo cyo kohereza abatasi muri ako gace kwitwaga Muvumba, bahitamo kuko hari urutoki rero rwinshi rwashoboraga rero kubafasha kwihisha, ndetse haboneka ibiribwa byafashije kugaburira ingabo ku rugamba. General Ted Kabarebe yatangaje ko aha bari bagiye rero kurwana urugamba mu buryo bushya bushikamye aho kuba rero ibitero shuma. Ati yafashe icyemezo cyo gukura ingabo mu birunga, ahindura imirwanire, ategeka abayobozi b'ingabo hose n'ingabo zose gucukura indake aho hose. Yazanye abayobozi b'ingabo bose abereka indake ye, abasaba ko bagenda bakicukurira izabo. Bari bagiye rero guhangana n'umwanzi ufite ibikoresho byinshi, imbunda ziremereye, indege z'intambara, ariko ubu yari yiyemeje yo kurwana ashikamye hamwe. General Ted James Kabarebe wari umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda Major General Paul Kagame yavuze ko ari wacukuye iyo ndake y'amateka n'ubu ikigaragara. Ati igihe naraha nari umukozi w'ingabo zarindaga Perezida Paul Kagame ndetse n'igihe wacukuye iriya ndake. General Ted James Kabarebe yavuze ko urugamba rwari rukomeye kuko Habyarimana yari yarashyize imbaraga zose ku guhangana n'ingabo za RPA. Ati hari igihe kimwe Habyarimana yohereje ingabo nyinshi, intwaro nyinshi ziremereye, by'umwihariko mu gitero cyiswe ratissage combine. Icyo gihe imirwano yari ikaze. Muri ibyo ati umugaba w'ingabo yavuze ngo
ntituzigera tuva aha niba bisaba gucukura indake munsi y'iriya misozi tukisha munsi yayo ariko tukahaguma tuzabikora. Yarashatse kutubwira ngo ikizaba cyose ntimuzava muri aka gace, muzarwana kugeza mutsinze. Kuva icyo gihe ingabo za RPA zatangiye no kurwana zigota umwanzi, zigacukura indake zizengurutse ingabo za FARDC, ku buryo rero nta nzira yo kongera kuzigemurira ibiryo cyangwa se ikindi kintu zikeneye ishobora kuboneka, ariko n'iza RPA zikaba zifungiye amayira. Aha uwasonzaga mbere niwe wahitaga rero ahunga agata ibirindiro bye. Ati nta gace na kamwe twigeze rero dutakaza kubera guhunga. Icyo gihe cyose ingabo za FARDC zarasonzaga zikivana mu birindiro, zamaraga umunsi wa mbere, iminsi ibiri, hajyaga gushira icyumweru zarahunze. Ingabo za RPA zatangiye urugamba rwo kubura igihugu, zari muri batayo enye, ariko mu mibare ntizarengaga 800. Mu mwaka w'1994 zihagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, zari zimaze kugera ku bihumbi 19. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko uyu munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Ubutwererane mu Rwanda ahamya ko umutwe w'iterabwoba FDLR ari igikangisha amahanga akomeje kubungabunga kugira ngo kigabanye umuvuduko u Rwanda rufite mu iterambere. Mu nama nyunguranabitekerezo n'abagize inteko ishinga amategeko yabaye kuwa 5 Werurwe 2025, General Retired James Kabarebe yatangaje ko uwavuga ko FDLR ihishirwa n'umuryango mpuzamahanga yaba afite ishingiro, kuko uyu mutwe utamaze imyaka 31 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera imbaraga zawo gusa. Yagize ati amahanga n'imiryango mpuzamahanga bihishira bibika FDLR ntabwo ari ikintu kidafite ishingiro. Kubona FDLR imaze imyaka 31 mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari impanuka, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ububasha bwayo gusa, ahubwo ihishwa igahishirwa ikabikwa. General Retired Kabarebe yasobanuye ko impamvu ya mbere amahanga ahishira FDLR ndetse na RDC muri RDC ari uko atewe ipfunwe no kuba jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yarabaye mu Rwanda ntihigeze ihagarika. Ati cyambere ni ipfunwe jenoside yakorewe abatutsi ikorwa, abo bazungu bose bari bahari ntacyo bakoze, kuba ntacyo bakoze rero bibatera ipfunwe. Yasobanuye ko igikomeye gituma amahanga ayishira FDLR ari uko atifuza ko muri Afurika haba igihugu nk'u Rwanda kigira umuvuduko udasanzwe mu iterambere, bityo ko uyu mutwe ugizwe n'abamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside ufatwa nk'igikangisho cyawuhagarika. Ati ikindi ariko rero kiremereye cyane ni igihugu cy'u Rwanda kiri mu muvuduko udasanzwe w'iterambere bidafite ikintu kiwuhagarika, ntabwo ari urugero rwiza muri Afurika. Ati bagomba rero kugira igikangisho, nicyo cyonyine cyawuhagarika, kuko bazi neza ko igishobora u Rwanda ari ikintu kimwe gusa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside, nta kindi cyashobora u Rwanda. Yasobanuye ko gushaka kubungabunga FDLR ari byo bituma iyo ibihugu bikomeye cyane bifatira imyanzuro mu muryango w'abibumbye bihitamo rero kwamagana u Rwanda, bikamagana umutwe wa M23, ariko byagera kuri FDLR bikaruma bigahuha. Ati muzabirebe mu nyandiko zabo, iyo hari inyandiko zituruka mu myanzuro ya Loni muri ibi bihugu bose bikomeye baravuga bati twamaganye u Rwanda, twamaganye M23, twamaganye ivogerwa ry'igihugu cya Kongo, ariko na FDLR bareke kuyifasha bagashyiramo ka ariko kubera isoni gusa. FDLR ni umutwe ugizwe n'abahoze mu ngabo zatsinzwe ex-FARDC, interahamwe ndetse n'impunzi z'abanyarwanda zacengejwemo ingengabitekerezo ya jenoside. Imaze imyaka myinshi cyane ikorana n'ingabo za RDC n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba rero ari General Retired James Kabarebe byinshi cyane yakomeje kugenda agarukaho. Munyemere cyane mbashimire, mbifurize kumeza kugira